جبای گوتوبێژیەکە بهتر لەسەر داوین هەڵوێستێن تایبەت بە بەکردنە ناوچەیە ئارام و بەخشانە هێزên ئەمریکی نهادرە ئەسکەیەوە شڵۆڤەکاری سیاسی منال حسکۆ لەگەڵ منە مامۆستا منالە دەم باش ئەمریکا ئەنگۆ ئەنجومەنە پیرێن ئەمریکا بریارە بەخشانە هێزن ئەمریکی و بریارە دۆناڵد ترامپە بە ڕێژەیە ئەنگۆ بدەنگدان هەفتێ دەنگ بەنەخێرات ئەنگۆ نابێ هێزن ئەمریکی ji سووریە وەرنا بەخشاندن هەروەها ئەفغانستانێ و لە هەمان دەبێندا ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا دەبێژێک و دەمەک بەسەر بریارە بەخشانە هێزن ئەمریکی بە دەرباس بوو ئەمریکا سۆزن خۆ جێبجێ نەکردە سەبرامەژی سنوور ژێرە هەنا ئەv لە دوانن بەروڤژیە یەک چواتە ژێرە تێکردن و ئەگەر هاتوو ڕۆژ بڤی ڕەنگی بەردوام بێ کاربەدان وێ بە چ ڕەنگی بێ ڕێز و سلااف ji bo temaşevanê we گەلات سپاس مامۆستا di destpêkê de gelek cara me anîta ziman got Donald Trump dema got û em ê hêzê xwe ji Sûriyê bikêşin ew bi xwe fişarek nerast bû yanî ew ê dixwast dewletê dorûber hemiya jî kê bike nava vê çûnohatinê de ji aliyekî ve Rûsa yani Ewropiya her keskî karibin bê rolawad meselê de çi ye lê ama kişandin duwarê stratejî de divê derê de yanî Amerîka dema goş Sûriyê xwe bikişêne wê demê di Iraqê de xwedixê pengasiyeka mezin de wekeva anî ziman heta bi Efganistan dest pê dike deverê divê derê de dirojhilatê de berjewendiyê Amerîkaya heta weke vê gavê pir giringin pir zelalin pir diyarin Trump ji ber ku bi mejiyekî ekonomî bêhtir diçête meselê pir cara tişt nadibêje ew tiştane nabê duwarê stratejî de ku li ser erdê pêk bêne lê di rastiyê de ew û Türk di dema dawî de yanî dema til siyasetê meyzênî bêhtir ber bi hevdûtên bêhtir nêzîkî hevdû dibin di vê derê de fişarê ku Erdogan ew axaftinê ku dike dixwaze di nava Tirkiyê de millet razî bike dixwaze dorûberê xwe razî bike bêjê bêvaye heta weke vê gavê jî kê tiştê ez dixwazim pête serî lê di rastiyê de proje Amerîkî robro zelal dibe robro ser dikeve û rojê gobên yanî niha îro dema gompadûre de axivin li Washingtonê li Amerîka êro niştin neqeba bombiye û çawîş oxlo de heye siba civîna giştî ya di hêzên hevpeyman heye Washingtonê de ev henniqta ev tiştane hemî bêhtir zelal û diyar bibin ê li hatin di wê deverê de ev çi rengî bê باشە مامۆستا مەنال پرسە هەرێ گرنگ تورکیا دەبێژێت سەبرامە سنوور ژێرە هەناگرات و ئەمریکا سۆز و پەیمانن خۆ جێبجێ نەکەش بۆی تورکیاوی پلانن خۆیان تایبەت جێبجێ بکە بێڤی ڕەنگی ناوچەیەن کوردیە لە ڕۆژاوای کوردستانê çima tirsî ئەنگۆ چاوەڕێیە چ دکەن di baweriyê min de dema dawî de dema got di siyaseta Tirkiye guhdar dike Tayyip Recep Erdogan wekî em bi erebî dibe li ser du werî sadleyzê foq il heblên yanî yek jê dixwaze yanî bi xew bi Rûsa re bi ew ê îtîfaqa Adana hevpeymana Adana ewa got 5 kîlometre sînorê Sûriyê de گۆ لەسەر دوی و دەکمێ دەما گۆ چێ بووی دوختێ گۆ هەنگی حسنی مبارک خۆ عرابێ وێ نابوویت نەقەبا سووری و تورکی دەما ئەسە دەختی ئۆ جەلان دەرخستن یعنی ئەڤ یەک ژێیە سینۆر یەک گۆ تورک ددنە بەر چاوێ خۆ سیناویا ددووە منطقا گۆ ئیرۆ تێ بەحثکردن ji 20 کیلۆمتر حتا 3 کیلۆمتر یعنی ئەڤ هەردوو کیژان ژڤانە پێک وەرێت بیر و باوەریەم دە ئێ تورک پێ رازی بێ ji ber حنجەتا ترکە ئەوە پاراستنا سینۆرێ وەیە پاراستنا سینۆژێکی چاوە یعنی و تورک مەسەلا دبن سەها حنجەتا پاراستنا ئەمنێ خۆی قەومیدا نەتەویدا dixwaze wê derê vê divê derê de fişarê Tirkiye û sebra me nemaye ji ber Erdogan pir cara got gomê kevine Idlibê de wê kevine min bicê de wê kevine filan deverê de ev tiştane hemî neçûne serî ji ber got hevpeyman neweke Efrînê mesela bi Rûsa re bû mesela Amerîkaya bi rengekî dîtir ye rast e Amerîkî îro dostekî Tirkiye Türk jî kê dostê waye ji ber dostaniya Tirkiye û Amerîkaya neweke dostaniya Îranê و ئەمریکای ئیران دەولەتەکە برنگێکی عقائدی دچێتە مەسەلێ د پێش دە ئێسەر ئێشش ئەمریکیارە دەرخێ دبیر و باوەریێن مامۆستا مەنال پرسێک دڤردە هەیە تورکیا سەر عەردەیەک کار دکێ هەرە ئیرۆ بەردە بکە سەرۆکاتیە تورکیا برایم کالن گوت و ئەو دەربارەی نەخشەڕەیە من بجێک و بە ئەسڵ لەگەڵ ئەمریکا هاتیەکردن لەگەڵ رووسیاژی ئەنگۆل هەفتەی گەشتنێک نابەراوادە چێ بووە تورکیا وەکە دێخویاکردن و پلانن خۆی تایبەت جێبجێ دکێ ئەمریکا ئەمکارن بێژن گلۆپا کەسک ژێرە پێخستێدان گۆڤا پلانان جێبجێ بکێ شخوا پرسا هەری گرنگ divê derê de çima
امریکی بهتر بر به ترکا دچین وکم آنی زمان یعنی راست جار راجی میرات برجوندیا همی کس دگه هفدو یعنی کاری ایران و اسرائیل ایران و امریکا دولت لی دراستی دا امریکا ای بهتر بر بلبهاتنی به ترکا را بید دوری دا نبر ایرانی وریج بر سعودی جی ناوی مسئله درازی به دولت عربی جی ناو درازی به برجواندی امریکا جی بهتر بمشید وی درید دا نگو ام بیجن گلوپا کس گلوپا برجواندی بهتر بوی رخیده دیچه و دوی درید پرس مثلا ما ترسیت بیرو باوریم دا پلانا گو بیتک کرن و دماغ او ام بیجن دورا گو 6 کیلومتر دا چه ببه و بیت و پیشمرکی روج وکه هزه که پاراستنه ده دوری ده بین اوید برجواندی ملت کرده به نل دیجی ملت کرده بید فرده ام مطرسیا مجید تونه بید و اتفاقات مهشکره و زلال بین چی خواد ترک دولت که داگر کر به نسبتی کردستان باکر گوده بین دسته ویده و مافی ملت کلوی دریا لیدوی ده آلیه مده ام سیاست برنگید سیاسی میزینه یعنی ام نبرنگی که همه حمیتش یان سپیه یان رشا دوی ام کاربن یعنی وکی او و آنی زمان ایرو او هیئتا گوهاتا کردستان آخافتنی گل جناب سروک چه دبن سر مسئله پیشمرکا بگومان علمی ترکا دوی تفگری ده هیا علمی امریکیات ده هیا جبرگو اف هیئتانا بی اتفاقا وانا نکارن ورن لسر واق خالا و مجارا گفتگو بکن مثلا احمد جربه طيار الغدج آلیه کیفا انو می بفدوره هزا کی آواکن اف حمیجی که تشنا باشن تشنا گرنگن و زلالن جبر ویجی دمات لید میزنی اب اتفاقا هنا يعني او كسي قبس نافي هز سوريا ديمقراطيا جيبها دي فكك كتنا نافا دي امكارن بتيك تشونا يعني تلقفتو قويوات ميزانه الاخافتنيوات ميزانه علي كيف الهام اختي يقول امريكا بيجي ام ندجي تركانا ام دوستي تركانا ام تركانا ومسينوري تركا باراستيا يعني بهشكره دعوت كنت بما بخنوي بلاني دا امي بهتر حارس يا وكن لدماغو بروجا بيشمركي روج بتوي دوري دا بروجا كردي بيكتي برجونديه كردي بيكتين فدراليه كردي باشا ما مستا منال پیمانیان عبدالرتیان گوغلاتن کو دخوازن چارەسەریە که جه کریزا روجهلاتی چمه فراتی را ببینن حتی چرا ده که بجن جدینه لسر وگره لشکر روج بو روجاوی کردستانی باوریه بده چه فرانسا به چه بریتانیا به یانجی که چه امریکی بن و حتی راده که وقتی گوت میزنی ایرو ته دیتنی روساجی که هکر چخا نزلالو دیارنج بر روس بهتر مسئله واد مسئله بحری دنا درخی دیتر که دنا درخی شرقی فراتی وانا دنا اوه جدی بن جبر پیشمرگا داتا خویا کرن پیشمرگا هات اثبات کر انو پاراستنا دوری دا ایرو وقتی حتی دخوازی پروژه فرانسیا یعنی که امریکی جبرگو امریکی فرانسی بریتانی تموتم رولا لفدو بلا تکن یعنی هم دفعه دا سیاست دزبیرنا هفدو کی جوا کی دوری ای پاریزی چاکه اف پروژه وانا بگو من بیرو باوریا بکردا پر کرداش داخویا کرن انو کارن برجواندی وان دولتا یعنی ای براستی بپاریزن کرد ندجی تکسینه کرد ند فکر امبیجن تندرو یعنی که فکر وکی داعش یعنی گروپی دیت یان وکی ایران به چا برنگ کی عقائدی لدیجی باشد که کرد خوازن گو برنگ کی آشتی دموکراسی بحمو ملت دوری ربیجی و اف تجربه البرچاوی فرانسیا بریتانیا امریکیا آسور ترکمن عرب حمید برکاری دورا کردی دب آشتی و آرامی بجی و آوانا گریدای پروژه باشا ما مستعمنال حتی کو کرد بکار بیو کاتت بشه با آشتی لگل ولاتن دورو براخو برجوندین ولاتن زلهز بپارێزێ و ژیان ئاخوابرێ بە بدوێ یەکەم جار ئەنگۆ پێنگا بە یەکەم یەکرێزیەک نابەرەوەدا هەبێ بێگومان ئەز وەکە شەخص دەبێژم تو کەسی کورتنە گۆلدژی یەکرێزیە مالا کورد بێ بەس دوێ دەرێدە دیسە ئەم دڤەگەرنە ڕاستیە یعنی دەما گۆ ئاخافتنا خۆدا ئلهام ئەحمەد دەبێژێ دەبێ ئەم پێشمەرگەی ڕۆژ ڤەکری و زەلال دەبێژێ نەبدزیە ئەم پێشمەرگەی ڕۆژ تو دەربا قبول ناکەن اموال تکانه قبول دکن یعنی وقتی شخص ور بد کم نبن سیوان آمده دویده تی چاوا یک ریزیا مالا کرد آواکی دویده ده یک ام بیجن خاله کتنی هیا دما گو امریکی بجدی بن فرانسی و بریتانی دسته قندیلش دوری قد کن و اوانا بکن نقبنا ام بیجن
دخطا دا یان ونید پروژه مالا کردی دا بن یان ونید درکفن دروی سینوری خطا گو ایرو بحث کن او 20 کیلو 3 کیلومتر گو بپاراستن یعنی رژیم الپیشاوت ریک دیل پیشاوت نه لی حتی گو به دسته وان کسافه بی از وینا براستی و درستی دبیجم او قط یک ریزیه ناکن جبر یک ریزیه مالا کرد سیوانا مالا کرد پاراستنا یکیتیا مالا کرد نت برجواندی واده دتونبونا وانا دیا و پیاکرنا پیشمرگی روز یک جوه لی ام بخو وکی شخص دسته ما درێژە و دەستێ مەڤەکریە ژێکرێزیە مالا کوردیرە بە شەرتێ دانوستاندنێ سەر فکرێ نەتەوی سەرداخوازێ نەتەوی سەر پاراستنا ملەتێ گەلێ کورد نەد بن فەلسەفێ نەڕاست و نەدروستە ئەوەی گوم مامۆستا مەلال لە هەرچەندە دەستپێکی دەژی ئاماژە پێدا لە ئێستخوازم ژە لێدوانە جۆن کێنێدی سینەتۆری ئەمریکی یەک و سەر بێ کۆماریان بەیە پرسێکی ئاراستەی بکەم دەبێژێ پێویستە ئەنگۆ ئەرکە لەسەر ڕایەدارên ئەمریکا بەرچاوڕوونیەکێ دەربارەی بەخشانە هێزن ئەمریکی ژە سووریە بدەن دژێ حتاوەکە نەهاژی نەزەلالە و نەجێباوریە و گومان تێدا هەیە و ئەوە هێزوێ بەکشەیان نا دەبێژێ ئەدخوازم ئەنگۆ وەرێ پشتڕاستکردن ئەو بریارداک و کارێکش بۆی پاراستنا کوردا وەرێکردن پێشەڕۆژدا تێواتێک و حتاوەکە نەهاژی کورد نەکەتنە بازنەیە هەپەیمانیان ئەمریکادا کووان بپارێزێدە پێشەڕۆژەدا لەو ماسینەتۆری ئەمریکی تەکەزیە سەردکێ ئەف بەروڤژی دەیە لە دوانن ئەمریکی دەچواتەیەکێت دێ دباوریه بده روش بروش دروجلاتا ناوین ده دوار استراتیجی ده و به تایبتی نسبت امریکا دوست و دجمن جردو بهتر زلال بی اما که ملت کرد مخابن ایشه کمی دریج به امریکا رهیا ده جمهوریه مهابات ده 46 ده به چاوهات فروتن ده شورش هفته و 50 ده اتفاقیه جزائر بهواری و بمدین را و به هنری کسنجر کپیرابو ده کتنا هولیر ده کماگور یک جواک سابول سر یعنی تم ام بنا برچاو دین امراست جبیر ناکن انو امریکا جوی برجواندی خو ام پر جارا دار علی کی لوی جاره از باوریه که پر مزندما انو امریکا د شر داعش ده و به دوستانیا خو به ترکا و به فرصاد دور ده هاتا برچاوی ایگو کارن دورا روجلات د برجواندی امریکا اروپا به پاریزن بریک راستی ملت کردا افدنگانی گو ایرو درت کوین کسی وکا ام بیژن جالیه کندی و بی یعنی که جالیه سیناتوری دیوتن افغان نپر پیروزن و ام ویناجی که وکا کارن سپاسیه بکن لسر و حق شخصی امریکا پر جارا دا ام فروت منجی که ل سیاست د کرین و فروتن تونه برجواندی هنا دوستانی نین راستی هيا و استراتیجی امریکی نو دوی لسر و آواب بی دوی مافی ملت کرد که 40 میلیون زیاده باشا ما مستمنال داوین پرسیار کنگی برجواندیان کردی و دوزا کردی و به هجمارک د استراتیجین ولاتن زلهزدا دباوریم د اف پرس بده وقت بیجه دشی رو وجه رهانه یا پیشی پرسا گو تب خوکر سر مثلا یک ریزیا مالا کردی درک مالا کردی چاوا آواب به مخابل حتی وقت وی ساعتی چه دورا گو سیاست و دیپلماسیتا کردی خوستیا کارکی انجامکی باش بكي طرفك دي تركي لديجي دركتي جارك دي تركي انفجرانا مربع الاول وكب عرض بيد بيجن وافدن يكريزيا مالا كردي تموت مخابن ام قالك ايشاوي دبينن دو جبرجو ايرو روج وكاغو كوندليزا رايز دسبيكاوي د فوضى الخلاقه الشرق الاوسط وخريطانو انين زمان وحتى وكفي دمي بردوام كي تشاوا دروجلاتا نافين دولتا اغاب كي تشاوا برنك كي ديمقراسي وبرجونديه حميكسي بباريزي افانات في دوله البرشافين افينا افكرنا دولتا كرديريا نب مثلا لفاتنا فلسطين الاسرائيليه يانجي كيت مسالات دفرنا دي تركيا دولتا كردي دروجلاتا نافين اساس الديمقراسيه وباراستنا حق ملتها واوي اشتي وازات كيف قربين باشا گەلک سپاس ji bo şirvekarê siyasî Menal Heskok û dirêya Skype لەگەڵ بن بوو گەلک سپاس مامۆستا